Talo Fanta Telefola Radio Samuel nei tai au si mail whaafonga o talo le aso tofi. E le whaatasi o na soli le au kirikiti a le West Indies tu la fono o loo whaanofo e siai lato nei kalais tete. Au le nei wa malanga mai eta alama le Black Caps a New Zealand, ma le aso ana nafi sa wha moe moe o le aso muli muli leo siaki, a ele i o ese male no fuanga o whaanofo e siai. Ritai, leo wa sau no le whaatono le soifo malo loina, Ashley Bloomfield, e ono toe wha au popo nisi aso, ma ua wha sa fo e ona toe whaia ni a lātou tole ninga. O nei ali e wha apena mau e mea poeata, le a ai wha tasi, ma tu ua potu o wha anofo e se ai i wha fo teimi wha tūlanga ina. O lea ua sila fia el pūlenga le kirikite ni usila, le leu si tai o i lātou nei, ato ai, ma sa ua whaia el wha atono le soifo malolo ina, ma o lo o lango ina el pūlenga le kirikite ni usila, le wha ai unga le malo. Ai mai le whaatono le West Indies, John Egrave, i se talanoanga i lunga le Zoom, na ia whaeloa ai lona le fia fia i le mea watupu. Whaamanatu mai ei fo i Bloomfield ya ni usila, awal popole o nei mea uma na tutupu i tutono le nofuanga o lo whaanofo e se ai, ma ele i ai se isi na sawi fafo. I se whaingala ya ni usila ma cases whaamaoni o le COVID, le i se community case, e na ole tasi le case whaopopo mai fafo o lo whaanofo e sea. O loo su e leo leo le atoanga o reporti, i se tinana wha o lima i se tamaititia o ngai Glen Eden Intermediate i laso ngā fua. Se i meli mai pulea o ngā nafi, le nei wha o lima na tupu le taimi o le malo longa, ma o le ua a fia se fulu tolu tau sanga le matua, e le o se alo wha asino i le atina. O loo te ena le pulea onga, Marie Stavit, tala sa ave le ua a fia il fale mai moto ngā fitinga, ma e talitono le pulea onga, e le o le tamaititi e se. E le i tele sa mtalanga mal pula o ngai tusama reporti ono o lea ua i a ao nei o leo leo le mta upu. Ai i lunga le Facebook page al community i Glen Eden, ua upu iai le pulengo lea o ngā pe aisea na le vave whaailoa i mātua le mena tupu, o na peise i o lea whaatu a sau email yana nafi i na uo o tala i le au whaasalalau. O le tamititi na afia, whaatu a toia e atu lea na nafi. Ua fesilingia se tasi o fo mai tau si soifua, pe ai se a ea o whaatuai o na tuwha mai masks i tu ainga no iwa lima e pui pui ai i lātou mai le COVID. O iei le papolenga o le lava o tali fofonga e pui pui ai fo mai tau si soifua lo ngā lulue i no fuanga o whaanofo e se ai tangata mai fafo. E ono a vea lea maava e toe liki mai e fo i le community le COVID. O masks nei e whaatatau i ai e le o le tu ainga lan moana lea e ta atele ai o le tu ainga nui valima, lea e mālosi, toe mafia fia. E le i mawhaina whailo le suafo, lea fo mai tau si soifua i sana whaamtalanga na pueina le News Hub. Ma olo na ia popolenga, e le ngata o le mauai o tangata whai ngā luenga o lo ngā lulu e tutono no fuanga nei, a o leo mai ai i tua i le community, ai maise o lato ainga. Ai tala ma le soifua maloloina, e o atu le se 10 miliona masks o le nui valima o lo o iai, ma o nai aso, e le o toi mamau, wha amautinoa mai lea o lona wha asoaina. Fesiling iai el fo mai tau si soifua pe ai se au wha atua iai, lea usilia ma le valu vai aso talu o na tala sanga. Ma ua wha ali ai le fio fio lea fo mai tau si soifua, ona e fōlinga mai, e le o mamafa ia i lātou lo whaia whai unga i nei tali fafonga le saunga le mua tangata whai ngā luenga. O lea tau si soifua e le o mwhaino whai loa sa whai ngā luenga DHB manukau, ma usilia ma le luas fulutau sanga o lana au nanga. Ua whaeloa le Shadow Cabinet, po le kabineta ale tua ngai e anga tonuina le malo, ma i le whaatulangana, lea ua demote le taita le National, Judith Collins, i la ua sa avea ma taita le pātil paia inga tāluai. O Todd Muller lea sa wha mawai ai pasi ia Collins, pa ulona tūlanga ma le numero valu sa iai le lona se fuluiva. Simon Bridges, o lea ua ave ese mai le vai i whafo sa ia vaia, whaatumawina piel whaamsinonga, pa uailona tūlanga i le lona fitu. O le isi swinga tele a Collins i le whaatulangana o la lātou vaenga, ave ese mai le vaenga o tupe ia Paul Coatsmith, lea e whai si tele o ana me sale paketi, aile i whai al palota, ai tō fia i ai sui e to alua, o le isi o tupe maua, tu mai ai Andrew Bailey, a o le isi o le minsta o tupe, lea ua ia Michael Woodhouse. O Collins o lo i lana va ainga tangata Pasifika, whaatasi ai o le a ianga tō nuina tamai taipale mia Jacinda Ardern, i le vaenga o le National Security and Intelligence. Lana sui taitai Dr. Shane Retty o le soifua maloloina ma whanau.
O le sui faipule o pito I Laititi, Simeon Brown, luas fuluiva tausanga lea ua ia vaai mtanga luengo leo leo. Sui foia Christopher Luxon e leo la vea il vaenga pito I luma le National mo le taimi nei. Saunoa Collins, o le fesuia ingol fa atulangano le kapeneta le tua ngai wa iai, o le taulai lea I le soifua maloloina, ma le tamau a ingo le atunu. O le faatolu leo na fesuia I tofinga ma mtawhai o I le National I totonu o le nei tausanga. Talamulimuli, to atasi le case o whaamaoni o le COVID I tonu o Vanuatu, ma o le ulua I case fo I lea. Ta ua le whaatonu sila le soifua maloloina, Dr. Lynn Tarivonda, tala le tio New Zealand, o le alii ua whaamaonia na whaimalanga mai Amerika, ui mai ai sini, ma aukilani ai le I tuulau I le ele I Vanuatu. Aso lulu vai aso tal wai na taunu wai, ma o le aso lona 5 talo na whaanofo I sea, le ana sa waile siaki wa mau al COVID. Ua mai asau no fo I palemi o lea malo Bob Lohman e aua le popole o loo le lei o na mata I tu uma mo le saunga le mo Vanuatu. E lo I eise fuafuanga o le ono whaia se lockdown mo Vanuatu pe ona saunolta I tae o le malo. Tala naol tae au manuia tele nei as tofi.